Tudi Hyundai širi svojo paleto električnih avtov in po številkah 5, 6 in 9 je zdaj prišel čas za nekaj manjšega, seveda tudi cenejšega, in to je številka 3. Bi rekel, da je malček, pa seveda ni, zato so si Korejci še pustili prostor za številki 1 in 2, če mačkam špekuliram. Sicer že imajo mali Inster, ki pa nekako ne paše družino Ioniq, ker je narejen na osnovi klasičnega modela Casper. No, ta paše v razred B, ker je dolg 4,15 metra, visok je pa malenkost čez 1,5 metra. Zanimiva oblika je del oblikovalske filozofije Art of Steel, to pomeni umetnost jekla. Avto je res ful privlačen, meni osebno je totalno všeč tale ogromen spoiler od zadaj. Drugače pa količnik zračnega upora še vedno 0,26, kar je zelo dober. So, why do you need such a big spoiler on this car? Because it looks awesome. Yeah, it does, but is it a technical reason or...? No, for us, of course, the most important thing is that we are not making the aerodynamics worse, of course, ideally better. For us, the main part was to really just give more expressive feel to especially the N-Line car. The base car will also have a ducktail spoiler, but on the N-Line it is specifically just wider on either sides, and it just adds to the visual drama, we like to think. So, where did you find the inspiration for this car, for this shape? So mainly the car was born out of the idea of having the practicality of a very spacious interior combined with aerodynamic advantage of a more flowing roofline. So combining these two things, we like to think of this car as an aero hatch. That means we have a very low front end and then, as you see here, a dropping roofline towards the rear without compromising the interior space. The design language, we like to call it Art of Steel. That is because at the foundation of our company is the production of steel. And with this design, as you can see here on the C-pillar and on the rear, we wanted to capture this effortless motion of steel and the tension in a design language which is characterful at once, but at the same time universal enough so we can apply to different cars. Čeprav tudi ta stoji na platformi eGMP, je omrežje 400-voltno, da je cena ostala normalna, ker imajo ostali večji modeli seveda 800-voltno. Medosta razdalja je 2,65 metra, zato mora biti kabina prostorna in je, jasno, pri električnih avtih se da lepo oblikovati prostor za potnike, tukaj je dno ravno, prostora je tudi nad glavo še kar velik, čeprav je zaradi oblike seveda ni toliko velika, ampak tukaj noter brez težav sedi družina. Prostor je zelo moderno oblikovan, so se pohvalili, da ima noter pohištvo, da se počutimo domače. Ob doplačiloma lahko pa tudi takšne sedeže za sproščanje, ko recimo čakate, da se baterija napolni na kakšni daljši poti. Spredaj sta pa seveda najbolj pomembna ta dva zaslona. Tale je super postavljen, vidim, da bom tudi med vožnjo zelo dobro na njega videl. Tale ima pa kar 14,6 palca in je tukaj prvič med evropskimi modeli Hyundai uporabljen nov sistem Pleos Connect, ki temelji na Androidu. Drugače so pa tudi druge rešitve super, tukaj je veliko prostora noter za kaj odlagati in po celi širini avtomobila, tukaj so telefončki lahko noter, pa tukaj od spodaj je še prostor, volan je super, tak fajn debu, pa ta prave gumbe so tudi hlede ohranili, tako da tole bo kar uporaben avtoček, ja. Pa tudi prtljažnik ni majhen, v tale del gre v osnovi 322 litrov, potem je pa tukaj od spodaj še ogromen megabox, v katerega gre 119 litrov in takšen ogromen kufer lahko spraviš v tole veliko luknjo. Evo, res je veliko prostora. Zanimivo, da je pri manjši bateriji motor majčkeno močnejši, torej ima 108 kW, to je 147 konjev, pri večji pa slabih 100 kW, to je 135 konjev. Zato ima tisti z večjo baterijo tudi malenkost slabši pospešek do 100, 9,6 sekunde, z manjšo pa okroglih 9 sekund. Očitno je ta z manjšo baterijo bolj za tiste mestne razbojnike, z večjo pa za tiste, ki se vsak dan vozite na šiht v Ljubljano od Štajerske, če poenostavim. Dve bateriji bosta na voljo, standardna z 42 in dolgi doseg z 61 kWh, obe naj bi se od 10 do 80% napolnili v pol ure. Standardni polnilnik za izmenični tok bo 11 kW, lahko pa boste tudi doplačali za 22 kW, kar je sploh super, ker bo tudi ta velika baterija tako polna manj kot 4 urah. Doseg po VLP tudi ni slab. Pri manjši bateriji obljubljajo do 335 km, pri večji pa več kot 490, kar je super za to velikost, oziroma bolje rečem, majhnost avta. So we're still in final development of the car, and it's being developed for Europe. So we are tuning it for European roads and European drivers who have a specific driving style. But also what I'd like to say is
takes inspiration from the Ioniq 5 and Ioniq 6 in terms of the refinement and the sure-footedness that you would expect from an Ioniq product. So I'll let you be the judge when we see each other for the dynamic drive, but I expect it to be very, very nice to drive when it comes to market. Prednost je, da Ioniq 3 ne tehta veliko več kot 1,5 tone in zato se bo zihar dobro peljal. Drugače bo pri nas konec poletja, če bo šlo vse po planih, in če ste se slučajno spraševali, kaj pomenijo tele 4 pikice na nosu, pa tudi drugod, 4 pikice po Morsejevi abecedi pomenijo črko H in to je tudi začetnica Hyundaia, ne?